Ohemaa Ache. Yeah, Nana. Yanko. Why? Nana course no. Yanko befa course. Mama chia ye tiefo nyina no pay emredu so mama fa ni gede ensem abeka mensa no pay me fa nso mo na afi ni aka nyina yemfa enka mo ho ne ye be hyase de ni akopie mu ewo Nigeria alata krom na ehonom na mgidi se wutie mi anope wahunu ewa be fontentan so se Nigeria ni abrante a wobo ne homoden pa eye David I Mr. Adeleke ne ba no abrante no obo ne homoden ewo ne nwumtu adwuma mpa na sese ne de se wate ekra so wosan ne hukani afi na omude omunse betintim nkrata so Nani Mr. and Mrs. Mapano, one more IABS June, ya 25th, ya, Sana Crofo Kana, Abrante Nakra, IAB, a Chesa, wedding, no Baba Bay. Na, ne ex, or no crying or wareno, so fire you are marino, I want wareno, no mom, none no ba, imade, I or moba a penny no. Why not can I say Davido Safi no be watch your ma. Such your mother and their fame about 25th. Now make us say. Ne first baby mama no Debbie. Oh, worry. They make the first child. Matthias. The first child. Now, who said sister no? We told the be a tantrums who who said the video baby pen wash us here. And now cry about no no. And now cry. No, shada monka. Unim sana nana unim sa wenye. Shada monka. Me can't say me yeah. Mon show woman na mpesa. Oh, David, I want who would you? Nay, Shatawale shane balade. What's it? Nchiana michi. Near no way, Yamiadum, where pa. Therefore, for crown so sambaby too. Again, so young way. And to David, I say me a maker as I say, and crack tab at top one teach them say, ne bounty baby mama, so fire, a idea as working train, crack and send me out to need to so. Say, so the new cock or twice, and I was see about her sending a baba a new good hoofing. I send your own friend and ma. Ne buy one as one chakra no so ndo so otachire ni absister be David was ska yes sister be kakra so was kakra say be na boy ni sister be chichire atuni tiri so bia so kwan bia to say sister no oya ye bukata so odi ma ne bro so oya ye bukata na nsem ni odi ababa to bon say bo so mi bia na ni akofa odi be makra no be $800 hey Nigeria and nani no imported if you I have no idea. Hey, akwewi. Enti $800 no say no so kra onye no busumi kan bo mu afi. Why? Na say wo keka ko 19,600. Na David what trust ya no say na university kra no kwa na he say me so ma komanim kire say. Ye say me nyantafo a say metimani hwe omo. Nti ye say me chema de na so bia so. Na say me wa busuan ya metumi abusuafo ni bi kra betumi atena omo sa hwe omo ne de. Ye say ne enche hwe. Enti na ne say me makot be because me ameka say me ya na ma hwe mba hwa wonti ase emfa ma me. Enti ne ko ai nana. E de waka me ne ya adwe. Say ye behwe na be ko anu atuma ma hwe mba say ne ye say me hwe no. So ahu. Ai nti say de onkope boy. Ezi boy ni aye no so nya munya so na pe bon wine fu obenya sa obi ana ne de ho nanka nana we wanya utu kwan brai tu kwan no ne ba ne yeso obekọ bia ya tun atwa ticket 2 no de ama na si eche na so je fa wale de ne obenya ahe no se beko go de nkokọ na ani ese wo je ne ba enti ni akwa ba no no enti se David osisi ka $19,600 a year ne die yes wonya bi wontua oso ontua na mum no no abekra betumi ahwe ne ba busuafo bebre wo ho o mehwe enti ne se ni akwa ba ne ehwe ni mu se court ni e bekwa kwesi definitely David I'm sure that he's going to win because maybe many nkokọ ta se nyankokọ do ha ne do ni mma me akasa ntini ye hwe ni ebe kwa kwesi na ni eti akire ye ntumi nko Nigeria court yenko nti ye hwe bai ba beto ntintan so ibe nya bie eti e ban critical so am ko ya sam to wana make ai boy ntini aye no na me sa me fa wan dwen kranko enti se na na se ye twen so mbe ware ni e de ani susu di so fire any Davido nsem ni ebe sie bia no ye de baba be so ma ye bebo tiefo amane na Dolores Frimpong me nua ba delay minim nia eto da bia ho ene ana meka say social media ho no ekrofo bi enya 3CD kokoto data ba be kasa fun sa ana nsem hunu kasa ni because especially Facebook
Me dem ada net Instagram kakra na Facebook for no. Say Facebook boom. Say be wo hwe baby bemma bi wo hwe ne ye bia ye describe ni pasa. Bi a kire obekọ page ho no obekọ ko profile na bia no kra no nipa o follow no ye nipa nimpo nipa na nkasa ni mu eda honom no wo de adi watem kwa. Na nsem wo delay kokọ post bibi to ne platform so say obi a betumi abisa na sem a ehia opeso onim efa no. Na obisa sa. Obi bisa ne say adenti na wanyine wanya 50 ono asande ne age ma delay say as old as you are 56 also wanya delay of 56 years. Wa boda mo na wo no. When you do 56 years into unkonkope eba bi na ekunu bi nwa kwasa. Na efa no ban. And then ye ni your sister so dey won fa. Yes. Na no ya won fa. Oh. Wo ye ne de. Nana. Insuhwe wa kasa do. Sa na say ekọ because I had them encourage ntro na social media ho dey me am platform. Nana, sometimes you need to come down to their level. Etoda. Enti na okoko bi sasa na delay. Ebra delay abo bi na wo abo. Ebra business yes central for me. Or you're very business minded. That's one thing I like about her. That's one thing everybody likes. Very business minded. Sure, any bread brain. Delay na kasa bread no ye juma. Na say what the bread crab. Bread. Ah, no one can see a bonting Tony Brudo. Na ukwa ko bisa ne adwuma san wa mani pa san bisa san awo title wona ma ye de bo wachi say chechire ne de so no enti ne ne delay obi sa no delay akeka na dwen pa e de akire no a zia me hu ye mani agem sie we ne friend no fama wo mo watwa so won sam ni na tembi sa na se repeat anko enti nana no ba we ne de so mo amone na ma be fontin tan so nya nsem nyina na esem hunu amoka Nana Jo Metal na nsem yese sakode ka che ne sen ko mu collaboration bi ni ase abrante na ebo to guye Jo Metal so wanya wan kana sa so wonya ho me tsia ne de me nya ho so wonya ho wonya ho to wonya ho no ba bonten aba be chem ni nti o ka sa so no he is really dedicated to gospel wonya ho ne wo na mo ka sa wonya ho no wonya enum wan ka sa me ana me ka ma no na wo dedicated to gospel ase na mo ka na wi asefo wonu oni adade o kwa collabo be Daddy, I say, how about you? Thank you. What is that? Enti na no so on ka say there be no one yada because wa sheda any sakode atena se omo mienu edin komo arrive on bibi nye ti aso mo ate omo ho ase enti ne ye na eti akire na ye ka say bre ya so ye tu no na da yesu no oba wo na obebo aben na kire na wa be ka kire ya na ne ade so anye en wo se anti nya ne da ye ko se ya ne pitiri ade na na nya amaso enti mu amokeka no nya botre or say no he is dedicated to Christ to class enti esremo mpa wo mu a wo mutumi kwato atopan be wi ase na wo munyi mo ba wo se kokoyi kabute right ni na ka ho say book no second wine ba wo wonte if was what the part 2 ba o de on so na manfo yam kwafo awura no wo krom ha part 2 ya no so de wa esa abena kokko no na abena kokko asem na me be kan kwai na nanura ni video bi a me hu na abena kokko nyame se nka me nua ba na eno no abodamani tie ka ho na abodama obi ye wanso ye ho bie se abodamani tie ka ho dai enura se bia na sister mi nim so na person tam the night to ne kon ho obedwam o won so a won share slacks na enti abena se no na medwane ba edwa wase police fo bi ade na ne phone but sometimes nana nti police for na omaji ni phone nu nti na abena peja ne nan a wo minim ni kwakra ya na abena yes anso aya na abena kokko nana wase police panimu ba ko waji ni phone iPhone ofa na de man wo pekura kekasa police ni krasa nana abena chese kasa wo kasa kra no hu se the thing isn't really coming out nana be to be abodamani tie kan ko bodamani tie kan ho Nana, I know dear me, I won't be surprised, but at least no. And so any kind of mujane man kokoko montene. How? She's normal. Akwalo clever. Nana. Oh yes. Nasa banana waha. Oh you clever. First girls kasa lady circle no so baso. Me who the first time I actually saw Abena was like wow. Wabea Nana di nim bebre na university and tin fa so to be ana. Enti no ade ne dia akwakwa emti me dia me nya yanko mo nchene ncha dem na ne sana abisu no emfa kwa mame nkwa na Nana so nim sugar titi
Aye. Sugar titi. Ne girl ya wo watch obey ya. Okwa na open kwan ya. Tedua mu na ya na nkwan ne free ba. Asa bento atedua tedua this thing. Na na oba be o nkomotwetwe bi ebisa ne sa de okwa asori ni ade. Oso ni onkwa asori be ko 9-10 years ago no 2 nights asori dem da. O man so for collection. O de ye de. Na se o man. O se first no okwa ya na say we ya no mo pa obia person of us from organist to pianist to obia pa tafre. Everybody want me. Everybody want tafre. Oh, and I chese was say no o si ne san sorry them ho. Aso ai o si ne ya san so ye na hini say ye bo offering say o e bia for re na ye bo ntinkrofo mo bia me say a what wom say ya say onim say o you are at least you are okay. Ntini ye kan say bra be na say one sorry na afi no ye nhye da mfa anya hwe nti asori dem as a favoritism being in am honum ne ensem huru bi sorry I won't onkoti also e ba na say no kra de ono feel so nya bi ohia bibia okọ no nkotodwe no ye fasting na wo TV so asofo oduro kwasi ada bia onu TV ono so ye bi nti no onhwe ene sister wo jale enti na no na nana obi e de aba beto abontin pakro me kasa na akire no na ne maboni di wo se MPP for aban ye tiso yi wo se no onu ye adwuma che konakra na nyagro obonwum ni ade am so meje power say cream omo ama no he na no so ofre kra wo mo fa Well, okay. O se papa bi na just Owodi na ansem no pese me I want to enter this thing the wagon this thing. No one no so afre na won fa no. Eh wabobon krofo di ma hwehwe din no. Eh. Wa mo no wafre won. Wabobon krofo din ba answer na ma wan. Na ne dos. Bobi man bobi. Na reso ma o se won ti ase ni nti a Ghana. America fo. Wa mu guswa to abade ma MPP. Nsu ko krom ho no ma. Just say improvement papa. Wonu so wo bebi oto na ba. Na so wo ya. Awo ye campaign won. Yo Matias. So no wo sisi awo ye ndisi ni mapa. Matias. Wo se chese adwuma akoso wo Ashanti region. NDC for na ye. NDC for Kokejetia market. NDC wo mo na akukura si ho ani ade. Na do ba ye so so mo nya hwe me ba. Gata so kura mu ntumi nye. O ya na bete o kaka ho. Ni na aka. Nti no chese nsem we nyina Rex Oma na ekasa o se yade a ukokuma se ho no ma nioma ekoso bebrebe no ye company a NDC for ye se nkofo we mo tiso mo didi no mada ena chese wono so ekeka ne nsem a enisana na Leila Jansi kra so atim so se onimse Ghana ha se de Leila Jansi o actress producer was it Ghana hanum de ba Ghana ha say ye can political parties ago we no ani MPP NDC na mom no tena kire pa no hwe mienu no nia ase dream die adokoro mo a se no kobo a the ruling party was na ado ne na ebusuafo anu was jansa the guy so no so de nkompe no asem me hu so wa kan say o say just say so makwa fa o say Cleverness or say government we there Cleverness and work o ni nyina ene say o say mother serpent or say health facilities be a wo krom ha say no say they are warranting them to pay $45 to $270 sir minim say national health one asem wo the insurance scheme dey ne born ni sir no sa Inti I don't know and I say be a creative ana the omo a efra ma no ne e ba no on chedant na ho aha na but enye bad idea obi a obetena ase akase o ye insurance ofi abrochire baga na ye insurance ma na ayare ahwe o beka se e bad policy no wo mambofo na me ko Europe before me visa no Amsterdam, Italy, Germany. And so ye insurance and so wako embassy wako ransi ya mani ya pesa wo kroma dodo. Omo pesa na say ya pesa too much. Na say obi cross no omo nka ho asem. Eni obeye o. Ye krom ha no mo de. Say hi baby. Kire say. O kan kan. There be still na say no na do. Enti nana funny faces so e de ne nsem bia ba beto abon na nsem wo kai ne offer mpacho ho ye de enti funny face asem ya wo kai won say ni video bi o ye then time
About the Baba Menana. Debbie. Commercial Chadi Ma. Vodafone for. What the commercial now about when you know so bomb coco say more the telecell bar still now moon changing a mea and as someone some if I say will soon firm said they should come and take him. Nana mama nyasa mo enti na dem so anya hohwe de mama fa nana great temple great temple so see I say en reverend ai ahye na ye bisa ne se wofa lumba sem no de sise ni twa so ne so for say me nka say na fe kran so san gina nyame animu a ne e ka say ye bibia we ye de na so okoduru fie na kumam Reverend. Lumba mumpa di odi ampo no so de wo chire mu ahom ti o. Yes sika no didi wie na blood je na moto am ne ka mu santa wo kokora. Na se so na asem no nya wo. Mamlumba ba ko. Just yes wo ya o se ko oh now this guy ko say Debbie udi ya sha fi. That's what many bio. Na what dey say na moto am kokora. Didi jade e yo. Wan say odidi an. Now e say ne ha. Nyampo na be kan now. O say o man kakra. No expect. Ba ke o di susi o tia lumba. Obi a live performance wa bon pa. Lumba. Wa bon live performance. Na who say you know. Na ka o ke o di na kasa. Na wa hu lumba onu an kasa to what say amati de ana ekodwantwi. Lumba. De bia wa kwa che so de mokwa o. Ada akwa kofinti no de. So no what asem wa. Wa fa kofinti no akwa anwum no be de ato awie. Asem. Kwa why ready? Na say opa che say ne enye de. Oh and then no challenger. Na de and then o say. Ya na odru stage no so na refi the lyrics ana. Set mu de Lumba no pe ma ti wa ye go. Onuya 95.1 FM. Yeah, Junimo.